أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد انغو فاروق لوبتي عزتري اخونا اختم ادي الغون منگه مي درس لايف کو بلو مگندوا دهراجيگه لوبتي امها عزتري اخونا اختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوبتي عزتري اخونا اختم أرغن ما إنسان نكي حسن البصري رحمه الله ودالو فدين الإنسان مجموعة من الأيام. إنسان ايكي دوستك اين بايك ام دوه گوسيكم گوانامس ادني انساناگه باي algon men fotaka balala afkam gwanama fotaki gandutak baawar ganduteke ekkoffa narjehima nuni essima em eken fotek e fotong emme gandek kenum kam ga venames ei fotong univigenda bay එගොත ගොස් ඒ ෆොයික් හුස්වාන් අහලෝගේ ෆොර්තම දුවහු කලෙන්ඩර් අල්ගොන් මෙන් ගේග මොහරජ්ජාෆ අලවාෆ කොම්මෙ මහා කො අල්ගොන් මෙන් ගණ්ඩෙන් එල්ල බාරම සමයිම කලෙන්ඩර් හැමගෙන් කලෙන්ඩර් ගේන්නර එල්ලාදනේ මුනි අන්දාය නුන ඩස්පින මී අල්ගොන් මෙන් හයාතුග කොම්මෙ අහරකොස් ෆෙන්නමු දමස් දුයිසත්ත සොෆාගේ ෆොතෙන් අල්ගොන් මෙන් බේනම් කරම් ෆෂායරුගා අල්ගොන් මෙන් නගේ එයින් එක් ගඬු කඩාලීමා එබ එංගේ අදි එබ එක්කම් බාකී මීගා සතේක නුවදී අසොෆා දෙ සොෆා බේනම් කරේ බාකී අසොෆා අද දෙබෙන්ගේ කලෙන්ඩරෙන් අල්ගොන් මෙන් ගේග අලවායරුගා ඒ කලෙන්ඩරුගේ එක් ගඬු එල්ලීමා අල්ගොන් මෙන් එබෙන්ගේ බාකී අදි 11 ගඬු එල්ලංගෙ බයික් ए साइज ए नेगे बैंक इंसान के हयातु का इंसान का नेगे इंसान की कित सुफाग मीहक ए ना का हयातु का अल्लाह सुब्हानहु व तआला लवाफानी कित दुवस का कोन साइज के मीहक कम इंसान का नेग अलगोन में के दरिन्नाගෙන් अलगोन में अमी मा बंडु एमा देम फिरिंग ए दरिये के मुस्तकबल टका तैयार होए ए दरिफुल विहेव मट्टका हॉस्पिटल अलगोमें दनी ए दरिफुल बेनुवा हुरिहा एच्चे हिफाक जहाने नेपिया गैगलाने लोशना शेंपा फेंबरवम बेनु वेज्जा एया तेला हुरिहा एच्चे हिफागें अलगोमें हॉस्पिटल दन हॉस्पिटल गोस हम एगेंदी हुरिहा एच्चे हिफाग अवमतेरें कितम मिहुंतो गेयंगई अलगोमें फोन इंतजार करमुंदी अलगोमें के दरी हॉस्पिटल उन सहारा गें गोसा अलगुन मंगें दे फोरी फागें अलगुन मंगाई गया कितब में हुन तो मी हालत कुरमते फावन बाय कुदिम विहाफा तिंदो सिफा मरवनी बाय कुदिम विहाफा हतर दो सिफा मरवनी एक माने की बाय कुदिन नकी बाय इंसानो नकी एबामिंग हयातुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला देसुफा लवाफती मी अनबेग हयातुगा तिन सुफा तीन दुवस अनबेग हयातुगा एं हफ्ता अनबेग हयातुगा एं मस हम एवस मिया करनेगे एना के हयात की कित दुवस अल्लाह सुब्हानहु व तआला लवाफा हयातिक मी असास के तेरे मी हकीकत के तेरे कोडकुदिन मारोवेगेंदनी जुवानो फुटबॉल दंडुगा कोळकोळ दोदुवे हुट्टा
maruwegen wetteni bar speeduga dubwafada saakalu kolivara majala sakaratuge terege tibba maru asena baddal kurani kanduwadiga feenan ubba maru asena baddal kurani namada hashambanden hutta maru asena baddal kurani maraki ekecche hadisata tafatuani asbabta tafatuani nimigenda nimun ebbeku heo niumakavani anabbeku nuba niumakavani ehennames maraki hamekecche lobe dizzateri akhunna akhtum kid Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala إنسان نمي حقيقة آية بيان كربا أنجا وافق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنسان أسفا نويه إنسان جواها كنودك في زمانه ميك ستيك هاركورين ألقون من جواها كميه نودك نوارستيك هارتك ألقون من غسيا نوارستيك كوريكولو arharsteke gaharta kalgumen gossiya algonme gawahge dakka evs miyak mita ko nek samir kiya miyak nole ibrahim kiya miyak nole algomen tere e zamanu gas mihun duniye golu adi algomen nagura ara ibara e nufusu gotum ma wargada ummettavani duniyage tarikh de wakit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ehuri ummettoge misalu jassaf amille gedru ala farbataka echi mi zamanu ga mihira electronic alat masekke kura machineries neti semiyuga atun ufeddi alattakum kosha mashagem farbatoga dirulu mihum bani duniya do ko fagossa timamenge verikama ibaruge teren timamennaki ilahunkaman hada ehin insanun labba alkon kurum gende fir'aun fada jabbarun bani duniya ga hayata wakivegen gos اي مارو حقيقي ميهge araka baraka nufuzaka e maru jahilun nowe wanna kan hurehek manatane nowe hifete ebbes faraten nowe aluwariyege alukamaka fasidegge fasade kan nubala jehuno komme taaka wannan Allah iradu kure komme wagutega ebbes faratege izni alula e maru insana kurmatla ena hegotuga hurinama heo mihe gotuga duniyage haya ena dukurani nuba gotuga hurinama nuba insane gotuga ena kula nuba amala ekko Allah subhanahu wa ta'ala ena baddal kuran kuri zamanuga algonmen wahage dekeifa ne fadain algonmen duniyage ne zaman duniya adi dekene mita metiba evves miyage duniyage ne zaman duniya adi dekene هيكم كفا أورجيام الله سبحانه وتعالى هيكم ذكرى هيكم غتوغا على قربان نبا إنسان غتوغا مشهور وجهكم غوانما نبا ميه غتوغا ميستمو دوتكم هلاكا بدودوا لبه ميه غتوغا اينا ذكرى أننا الله سبحانه وتعالى ذكرى قرباني إكلام أرتكم غترين إكلام إراد قربا بايك هيكم ذكرى كي نيوم فناو من نوعك ميستكم تعريفا سنايكي الله سبحانه وتعالى إراد كربا أرتكم نكلام لباج لوبت إزتري أخونا أختون ألغون ميتبا ألغون من ميواه كدكان هتي ميتبا مقام كيوس إفتا ذكرى أو مهدان كده مقام الله سبحانه وتعالى إسلام دين التكا كدبا فوا برا مسكت التكا بيفلايا هي رحمة الله لبت إزتري مسلم أخونا أختون مي دنيا حياة إنسانا كريمة كفا إنسانا حياة دنيا حياة إنسانا نكمة جندني مي واقع كي ألقون منها أدوها إبوا واقع نو مي واقع كي ألقون منها دكا إبوا واقع نو إيه نمس مي حقيقي واقع مي سيدا ألقون مننا غولي واقع مي سيدا ألقون منه موضوع مي سيدا ألقون من إيشكا بدل كرمتكا ألقون من تياروا دنيا الله سبحانه وتعالى فوا حقيقة كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كرافني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
yaqeen befawa kanten ebahi maru kaleg faana baddal kufuma daanden kaleg faan verres kalagen alkon kuramati demi hunnas ei chutti nege kamenno ei musumi kamenno algon men duniyeg Allah subhanahu wa ta'ala lebbi hisabun feshigen taklif ga umuran algon men awma fahuga algon men abada abadu bitiben jeheni e mara algon men kom waqtegas baddal kuffana kamge ummiduga lobeti izzeteri akhunna akhtun ehem wima algon men hayatuge komme duha kiwes algon men hayatuge komme wagute kiwes e mara algon men baddal kuffane wagutekkan algon men deneti bekam gawanama duniyege diriulun algon men ghafil nukurane duniyege hayatuge lazzata aramu e mara deterega algon men ghafil kura etchekam ga nuwane kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani inna Allah indahu ilmu as-sa'a hamakashwaran Allah subhanahu wa ta'ala hadratuge qiyamah wane wagutuge ilmuwani وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إكلاغي أدم فم بالسوا اسكلاغي ويعلم ما في الأرحام أدي رحمتوغا وانهنا وفرويغن هنغا إمها كنتتك دنودغن بني الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إبس نفسك نيغيني ماذا ما نفس هودا غناني كون كمكمه وما تدري نفس بأي أرض تموت إبس نفسك نيجيني أين مرواني كم بمجا كم إن الله عليم خبير هم كشر الله سبحانه وتعالى مولد دنو دجنبا خبير وانت رسكلاك إبس إنسانك نيجي ما دام أين دماغاني كم كم إبس الله رحمة أي أغمنا دماغه مصيبات ما دام دماغه كم ميدو أغمنا نيجي جيا algon men nutanawaskan as hiddatikan annane Allahge niyafuluga jehenge musibataku salame wene magen nonnane e kuriga ena hiddati wan fashan em Allahge rahmatun e musibata lagatuma hamaya algon men tibeni ufaluga effa uden algon men ketteriwani ei Allah subhanahu wa ta'ala rahme alutakunnawe lobeti izzeteri akhunna akhtu algon men tereng kitam mihunto maruman Allah subhanahu wa ta'ala kanda alwafa bima ebamehun daturu kurani duhaku almanaku daturu kuri bayin hajju werin divi rajyege immigration passport en hadagen umurun haddi arafoga rajyen beruwe algon men kitem bay kojje algon men atun makkaga arafatuga minaga waludaf duhakus divi rajyen berunu emi passport no sadda hasto sar haddi harwi Allah enaga maruli wafoni makkaga hajju galukon ada kurma fahuga algon handage bur en haji algon nakuga hajju galukon ada kuri haji salamatun huri minaga ena komisaraka balwe ulfa minayin algon enaga arafat di hama sihha salamatun huri arafatun as arafatuge kankan dimma makka angas tawaful ifada ko furumattaka intizar kuri dossaruga ena baliwi algon men ena hospital gendiye eduho gendiye ere algon men hospital ngola pen niyawech algon men ena goagen haram fuluga makka ga haram fuluga kashnamaad koggen engos arafatu sarhad degena balu kakatto engeni ena marwani taka ei duniyega haya hame ekaka besnegene kontahu kom bimegga kom wagutegga kam marwedani ena marwan tanak marwan wagutak e huriha kame farda ge fatuga kuriyadani mireves tivirajen kitem bek marwan madama ves marokan tehingana aneddo sekan kahingana kommodugu sagumantere bayaku as e maru jahagane ge bagende algon hewani algon menna adiwara duruge ot algon kanege kom wagutegga kame algon bada e maru annani embegen lemberiya vidalwani killa terega wade otas kanduga otas danduga otas billahi tedeke maru as kendane kandana me iman kama ekuga winama marwane tanakan nubalana me vima shahidu vedaneti sihigem fahen nujhenam lemberiya kuri kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mafhumani bayan kuraf أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
තිබෑ මෙහුන් වේ කොම්මෙතෙනෙක් ගාවස් ඒ මරු ඇස් තිබෑ මෙහුන් ජහා ගන්නානේ ඒ මරු ඇස් තිබෑ මෙහුන් අතුලා ගන්නානේ තිබෑ මෙහුන් රක්කා කුරිෆා රක්කා තරිෆා වර්ගද කිල්ලා තකෙග්ගා බන්දුවෆා තිබකම ගායිනමස් ඒ මරු තිබෑ මෙහුන්න බද්දුල් කුරාන ලොබති ඉස්සතරිය අඛුන් අඛතු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි algolmennag e manat tayyaru mattaka kuranje kankomge irshad devaf ei komme wagutegga wes insanaka baddal vedane kankan handumako abadu e marugumatin handak kurma wani irshad devaf algolmen duniyawi kankom ibren hasil kurar ballawa komme du algolmen tere wargina befulun ofihenge badannawa bodeti baddalun take badannawa furang airport ange bada gannawa kon duhakuto algonmen waran hamajihigen beenuwa huriyachen ekkoggen algonmen daturu diyei algonmen ofihe diyei algonmen airport diyei mi furanje dos makuri engerus furanje duha furanje waguta etana geddenje samana takecchachi lifa onnerus airport gossa gola hobune meeneche gennas eneche nula charger nula anakech nula was ete baawar kantaka shameful sabo nilla dangula buruhen nula benge mi kommedu dangula kommedu femvaras shemba sabo nilla evriyache beenuwane kenge ekawko algonda yage warammadu faare garne nuhunnane algon men kuriyala enge iruga wes algon men da tantana gadiya barabara ebbes haaskamanne huriyache ifagan tayyaru fen nuhunna tin kobato kuriyala deve inzaren neti maru algomenna as baddal kuraruga kiha warakatto ebaran algomen tayyaruwe daturu gussa denganna faaro algomenna e gende vedana nuniya miheka gulamis gende da nuniya netiya ve darashukun ganeves dan ekam fubad dalave ekam maru mafmoga dennu kure hurikanta kuran kaakuto algomen gulah bunani venikamen nimmashi algomenna e wagutaki kom wagutekka engenama algomen kurane kitakanta hunnanet algonmege diriguluma kiha bodu badalek gennat madama mi algonmentere mihek marwa dosko miharu algonmen egijja algonmenge diriguluma annana badal ihsas kuruf algonmen kofuri kitak kankan algonmen tawbawan beenu wanat algonmen kofuri kitak kankan algonmen forwan beenu wanat algonmen kofuri nuba kitemme kamen algonmen ekankam salaman beenu wanat bayam mihun ete baawar nuba kantetekin ebamhun attakon koffa adi koramundakan social media ga aamu kofuri takeccha faadu viyanunda photo taka echka michka echi huriyache delete puram beenuwan huriyache fuhem beenuwan huriyamen kwe maafan eden beenuwan ekame huriyache hutta kulliyek maro as ena goyagen den huriyache bahtaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده مسلم ابس مسلمك تبا دينجي حقين وكم غوانما دره ان ريكورن هود وگ نوے اي وصيه ان اتوغا ليفانو بابا معنی کہ تیما مرو مفوگا میہک دینجے اچک دینار درهم ekkam gawanama nuniya wasiyatu gotum meha den gastukura echekkam gawanama eenage balistaru ganwata kommesteregge liefa e fenne hisab ga baabwa fanuni ena nunidash nidun ei maruge bay emege nun tagum nidar dua kiyeni kiget allahumma bismika amutu wa ahya allah subhanahu wa taala isfulum me ala marwa wa amutu wa ahya adi ekalang isufulun dirun libewa nidin hela fakige token alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana marugenne umfoga alum mi ala diru viras kalange hamdu hut komme nidumaki mare komme helumaki allah subhanahu wa taala dewan fara alum fonubumek bay mihum nidafa nuhela bay mihun nidafa nohel hem algun menge komme harakatek ga vesmi hadan koddeni konkamet nidi ei maru helumaki anekka duniyen an awmek duwalaku komme reku komme farak takurarwa marumuge kamek ninjeki ebbeskala harakaten neti miha helifele oloma foga reach onnani waguti gotun komme ves bawategge maruge minwaregga
kid Quran Allah subhanahu wa ta'ala ninja nidiga marumuga ninja maruga wahaka bayan kurwaf nobadi izzatri ahunna waqt algomenge busy schedule terega algomenge ummid warad digwefa umur warad digwana kamuga ummiduga algomenge haya duniyage lazzata aramuga kolivara majala sakaratuga heda kurmun gos algomenge komme insanaka e maruga sakarangas baddaluima maruge hagigen as baddaluima enaga haya fisari awahak olanan fisari awahak hayatuga mazi koffa huriha kamen enaga himmache genderuga fala saddaqa wala salla ena namaz koffa sadaga koffa nonnane e halatuga ena bedum wane enaga hayang alumbalung islahkon heo insane gotuga duniyega ulumang Allah subhanahu wa ta'ala hadratum fursat debwato ena handam wane nasehe demmihuga nasehe ena handam bana bangi goy mihaga bangi gado ena handam bana Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alkon kurumattaka goale mang ijaba nudi hedu kufri wagutak haram kankomuga hedu kufri wagutak ghaflatuga hedu kufri wagutak ene fennane ehiduga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ena edene kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إبامهم ميه قاتا مروان نهيندوغا إينا بناني ألوغا برسكالاكوي ميالا ألون دنيا فنوان دي إينا مروغا سكرا فرنيما ملك الموت فرنيما غيبوغ فرداغ فاتوغا فروي فاوا إينا إكن كمامد ما بودو سمانوكا منو دين كن إينا غهمللون فرنم بشيما ene kashor wajje miedo e hagigata kurimatlan tiba danje hejjek e halatuga ena Allah taala hadratuga edena alum balun duniya miala fonu bande lobe dizzeteri ahonna waqtum duniya ena fonu bang ena edeni ena binga ala furi genimma kannu ena fashandama furi odinimma kannu ena fashafe kosnimma kannu ena duniya vigotu farafuri masekete furi mukura kannu ena ga hame ken edumaki لعلي أعمل صالحا فيما تركت فايتي مدتك كفا نباكن تو بدلك ميلا هي عمل كرمتك ميلا فرصة دباند الله سبحانه وتعالى هي كربني كلا إنها كلمة هو قائلها هم هلا هنقولون أي إناك دلكون بنلا كلمة كبهك ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إكفوك وني برزخ حياتي برزخ حياتك إبامهم قيامة جهنم دمتي بين بمرق واحد كان علوم غافل قرآن شكي دنيا زينة ترك دنيا امتحان هم كيت قرآن الله سبحانه وتعالى علوم أن إتن آيتك وصي قربا فني دنيا زينة تركم جهجين محقيقي حياتا أقول من كرمتلون هدانا تنورما دنيا حياتك وقتي كم كتم زينة تري كم هوديس أيها ما أقول من هلوك فرات نكمة إيروس وقتوغا ودوما تشنغرا دالك الحج ورريش الدلجها بيجوت كل أروا ميهم فوتونغا فاروك ميت تريغا كانوا أنديري كاميرا تاني فهم ميهم جيانغنني إنسانك حياتك كالج زوامbe gabaru jehi doskolokon ena marwegen duniya wakiwan jehni adi kulli marakum marnuyas insanaga hayang agumana mi fennani fastolaka haddiye kar terega duniya nikmegen dan jifat hit Quran Allah subhanahu wa ta'ala kurabani يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إمام جميستكن تبامهم قدرناي تبامهم مدلا تبامهم قدرنكي الله سبحانه وتعالى هدم كرهم إكبا كرا إتشكم غنوداش درنا مدلا مشغول دنيا زينتك غفلتك جي الله سبحانه وتعالى هدم كرم أمر كرم نمادا ذكر كرم قرآن كيوما وكرمي حياتك متين هدم كرم مكانكم غافل كرا كم تبامهم نوداش ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إيكوتايكم كفميا إبهي دريناي مدلاي دنيا لذتا جاها منصبا مقاما مشغول الله سبحانه وتعالى هدم كرم إكبا وجميها فأولئك هم الخاسرون قل لي هلاك وانا ميهن كي إبا ميهن
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني. هذه تبامهم هيد كراش تمن رسكلاك دي بيتاكدين أي تبامهم ميه غاتا مرو أسمك كورين هيدو ين بنانه رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ألوغ بالرسكلاكوي ميلا كودا مدتك أد دنيا غلاتوان دي فأصدق وأكون من الصالحين صدقاك صالح ولكم غاومتك بينا بسميدني وكيد قرآن كوريك بيان كورم آياتك أفدين دنيا بيبسكم النونغ ديني كودا كودا مدت ميلا دنيا غدي باتاش ميلا صدقاك هيو كنتك هيدكو مسكتنغاش نمادكو ميلا توباوي صالح علىك فهوتا ميلا مرغنده متك ميلا فرسته دباش أجل قريب فستو صار هديار انه كودا كودا مهلته كودا فرسته ميلا دباش هندو كولا ميلا دباش ميلا صالح عملك صدقاك كرمتك من الله يكون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها يبش نفسك أجل آسك مقان هم هلا الله فسن قربان إما فلي سكنت فسن قربان أقول من كتير ما آديس كوريس تلون كارنا أهوريس كارنا كبدلوكا ليه هورويس إما فلي سكنت بس إنسانا كرنو دبينه إنك أجل آسك هوني مكان الله أنغوني إدوس أنانه إدوس سامة تبامه إكما إدينه إيه نمستي من رسكلان كفرسته ندبوا وشيمه إما إيك كوريغا تبامه صدقاكم هي أمركم وليش والله خبير بما تعملون هم كشر الله سبحانه وتعالى تبامهم كرا كنت مرد نودجن بارسكلان يهودين جواهك بيان كربا إميهون نكي دنيا كحياة إم بودا إذا ميهون كيت قرآن الله سبحانه وتعالى سورة الجمعة وحي كرافوني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كذلك فان ودال واش إيه مرب بيرون تبامهم فلن تيدوا مرو هم كشر تبامهن بدل القرآن ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة دين سرّا يفعلوا مرد دنودكم بارسكلان حاضرة تبامهم رد كروينه فينبئكم بما كنتم تعملون دين تبامهم عملكم ولون كنتو خبر إكلام تبامهن دبانت لوبتي زتري مسلمهم إهم بيجن دنيا كحياتك حقيقة إنكم ميهم بدنيا كحياة بلا فوني وقتي تاني قطعك الدنيا كإنسان كي بيرت السكمك أقولنا كي ميروه بيرت السك أقولنا ميرشانغاي ديني نسيه ديمبك إتور إبس مقصد إن أقولنا كي نيتو كانك ميرشانغ أومك ميرشانغ غوتشين نجا كمية كائن نجا كأوان كورا كأقولنا ويسن إهم أقولنا خيال إنه إبس كمجا درس أي أقولنا مقصد كي درس تمني ما أقولنا ياد كوري مادم فران الدنيا غوري كده سلام تهوري එහෙම බීරටසක මිතන ගාහෙ මිතාංග මා බොඩ එහෙන් කන්තත්තගේ වාහක නුද කඩයි එන අයි වකි කමක් කුරම්බේ එහෙම දුනියේක තිබා වාංජෙහෙනි එෆද මිහෙ ගොතුක ඒ දුනියේක කිතෙම බෑවර ෆාසා මොදලෙන් හොඩිස් මිතාංග අබද කුණ හුරෙන් හුරියාචි දොක වල්ම දාංජෙන් එහෙම දුනියේක ඉන්සාන වාංජෙහෙනි බීරටසකමක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් රදියල්ලාහු තාලා අන්හුගේ කොන්ෆුලුග හිප්පා හදීස් කුරවේ කුන් ෆි දුනියා කඅන්නක ගරීබ් أو عابر سبيل تبا دنيا جواشه بيرت السفدين نوت مغهور سكورا ميه فدين تبا دنيا جواش ابن عمر بدال واكم قاوي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح تبا هندم وجيا حبير وند الدنيا هنان كما انتظار نكراش وإذا أصبحت فلا تنتظر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح تبا حبير وجا هندر وند الدنيا هنان كما انتظار نكراش وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذه هندم بجاء هبير وان انتباه دنياك هناك كما انتظار نكراش وخذ من صحتك لمرضك تباغ صحة سلامة هن دوستوك بينو تبا بالي وكرين هفاشه ومن حياتك لموتك اتبا مرومك كرين حياتك فادا هيغو توغا لبيك الناس بيكلون دنياك حياتا مدوغا دكفاوني ميدن يسور النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري مالي وللدنيا تمن كذلك فانا دنيا هريكم قلمن هي ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها تمن كذلك فانا دنيا مثالك هون قد دوهك دترك فاد يميهكم هون قد وجن غهج هيلوغا مدكل لميها فدميهك
den e hunu waqtu kedunima summa raha wa tarakaha den e gahuge hiya du kolla ena daturu kuriye gendiye algono mekurani dature mi daturu huttalagen alunaka nutibe bandar koggen alaga alunaka nutibe daturu kuramunda navegga algono mitibi e na algon men goagen daturu kuramun dani algon men e namuga mitibi algon men ge ebbes ikhtiyar enden e huttagen baba kash e hayatuge wagutaki hutte echennu algon men ge gos gege farugo batta fer gadibalali ma fennana hayag hingamun dati jaha komme sikunte ngi hayatun gilligenda sikunte e sikuntu faata ambora nujan rangala mega kamfejjava hemmihege mega kamfejjava adu halima hituge windu jahavunda adu ivene ei unlimited windennu ei limited emme windel situra nujan allah insana dunay labbafani eves mimbar kanda alwaf kombagotegga hutteni kitab windu itura jahani kitab dossunde hunnani nengen waras sihha salamatun hore hinga hinga honna miha e mimbar hamoyima marwegen betteni allah subhanahu wa taala kan alwa fur mimbar ena evani kadut kof rizqo samay paden allah liuwe ecche kaane ekalang liuwa fanenge ecche nukane kitemme waraka insana mase kuriyes haram gutuga hodiyes halal gutuga hodiyes ene libeni allah liuwa fa mimbare ena haram gutuga hodani enes azab liben halal gutuga hodani sawab liben hospital ga alumen balimiha admit kurani koggen ene kaandeni samsadun kaandeni goswa kisabu kum feshigen ena kewun huttale ma nefata holigulani kulan holin kaacci alani eta duwa kehen oma foga den holin ele setere kanude denganani beera kiwegento etere holi gula fundaru aslaki etere jagotiya daanjenanut ena ge bes harakato wegen direni kinu nefatun gula funda holi gohora hame gohoruga jagotiya matingali etere bannan jenanut no rizqu allah liwwa far hamoyma den holingales nudana terek emme fukebes nudana terek e allah subhanahu wa taala liwwa minbar ene hamawi e minbar hamanuwe duniya ko ena nudan e farega mihako vetteni fembalaka algon menge gawmegga fembalaka vettumaki war aadaya kame fen atuje esabu mehunane beer bamtoga fembalaka 50 meter 40 meter adin femme midettere wargina awmanna khabar taku sivegendi eki gawmtoga fembal wala kudim betteva negumatta kaite bawar masakete koranje kommegas sarkaruge amunu badatta faratakungas warabbura masakkatun ena fembalun nagaf negiru dirihurena allah rahma den e fembalun ena nagafa ene miyak mideni kirupeketebbo ene de warbale furim kirupeket boygen wala bettunga kiyaden hutta anekka wala bettu e walan hamena negi wala vetti den negir maruf ki kurange swalaki ena walum meri eon huriya taklifen ufala negi manakka same wala ei enage rizqo ge terega ena bonje kirupeketen e boy e bongen aranje kommes e hamanuwen eneka maranu wenut em e boy mattaka allah taala ena machen nengevi boygen anakka same wala vette ena marui ena maru allah liwa fani walu terek em rizqo ei migote liwa vechek e hodu mattaka harangoten ikhtiyar kurmennek harangoten ikhtiyar kufiya ene azab libene allah subhanahu wa taala mihaga banduga mihaga mamihaga banduga ena obba ena rizqo liwa algon mennagoti halal gotuga e hoda maseke kor faharagga wes algon men nuwane e rizq hodu mattaka haram magi ikhtiyar ko lobe dizzeteri akhunna khutum mehuri hakamake allah subhanahu wa taala liwa fakanka algon men danna mashhur hadith faska men as lagatu mukuriga faska me gebelun hegotuga hifash iqtanim khamsan qabla khams shababaka qabla haramik tiba muskulu mukurin zuwankam gafada hegotuga libigannash وصحتك قبل سقمك تبا بليوم كوريغا صحة سلامة هوري دوستوك فادا هيغوتوك اللي بيغناش وغناك قبل فقرك ادي تبا فقير مكورين تنوسكم فادا هيغوتوك اللي بيغناش وفراغك قبل شغلك تبا مشغول مكورين هسوغوتوك فادا تبا هيغوتوك اللي بيغناش وحياتك قبل موتك تبا مروم مكورين حياتك فادا هيغوتوك اللي بيغناش zuwan dawruga algo menna beenuwa kankan emme rangala
kurveni hashganuga baruri duassoru namadabbe semmegina kolon hurveni zuwan duassoru heyokame kurman emmegina helifeli ulene zuwan duassoru ennes ginafara wagutegi zuwan duassoruga bekaru kantattoga mihaga nafsu me ulani ehen ulamungas muskulwege miskiten araruga saide jamba saide nuje gondiyen ifan ara miskituge enna me jeni e zuwan dawr ena helifeli fume ulun duassoru ena miskita ara saida gunna onna Vishnu menna miskiten ara ulmuga Vishnu ayruga miskiten ara faba ulam vesmoti datihalata gossa sidin ara undaguwe faban undaguwe gondiyen hifa miskitu gennen jeni kariga mihun sajdaga tibe difene ena wara hiddatibe ena sajda kurun dussir sajdago kurwe sihha salamatu hure dussur ena ekan nokurima argumenna e haya baddalumge kuriga sihha salamatu hurumge faada zuwankamge faada hegotuga algumen libigannunje nobati zetri akhunna akhtu maru algumenna baddal qur'ane kurin denne fadein e marang algumen tayyaru mattaka maru genegenan haduma kurun ei hittam madmoliwa kame kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam algumenna e maru genan haduma kur mattaka qabristana ziyara kurman irshad devafani رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة تمام كذلك فان تبامهن كريم منا كرب في قبرستان تك زيارة كرب ألا فزوروها فاتبامهم مهار قبرستان تك زيارة كراشه فإنه يرق القلب فإني إيج سوبم ميها كهيك مدكود وتدمع العين أدي إيج سوبم لولون كرنا أدي وتذكر الآخرة اتبامهن أخرى بحيان هدان كود ولا تقولوا هجرا أدي هيو بهم منوي نبا بهم إتنوغا بني نهداس نوبتي الزتري مسلم أخون أي قبرستان تك زيارة كم ميستكم الله سبحانه وتعالى منا كربا فري بيب بستكا قضاء قدر نورهما أدينهم بس نورا قولوا بست بني هداتي النبي صلى الله عليه وسلم قبرستان الزيارة كم هين دوغا بس إفاد بين نبونما إرشاد دباف هذا حديث كروافني أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت تبامه لذتكاي آرامته متين هدان نتالانه مارو جنا هدم كراش مرا أقول من بدل ويما دنيا لذتاي آراما هريها كمن هدان نتالافا دنيا حياتا أقول من بكي بجندانه أبو الدرداء الله تعالى عنه ودانه فمني من أكثر من ذكر الموت مارو هدان كرون جنكو في ميها قل حسده إن حسد وريكن مدوغن دانه وقل فرحه ادي اينا مجاوه سكرات جاولون دنيا حياتك مدوغن دانه اي ابدس اينا سيكوديغا كيتم مجاويس كيتم مفاويس اينا حياتك ابدس اينا وسنانه مي حياتون وكيوانجه دوهن انانه عمار بن ياسر ودال فاوني كفى بالموت واعظا واعظكمغا نسيهد فراتكمغا معروف ده تباين ام متر نسيهد فراتكي ماركمغا فودي مي حياتو وكيوانجه دوس اي ميهو كاس كيادن جه چنو اي مارو ابوديد هندام واكمغا انما اي ام هيغوتغا دنياغا حيا ويديكو ميستكونغا حقوتغا ركا تيريوكين دنياغا امانكما اومانكما هيغوتغا ديريولمن ام بوඩ بارولا كمكي مي حيا ويديكون حياتا ميدو سوال كورن دوهن انانكم انسانا قبول كرو بدالوني كفى بالموت واعظا وعظ إبا فراتك كمغا نسيه التري كمغا معروف ده وكفى باليقين غنى يقين كان تباغ تنوس كما فده كورين الشيشارة كوري فدين الله سبحانه وتعالى يوفا فأتش تبايا همين أنانك إكلانغ تبا بروسا ويقين كورا يقين كورن تباغ هيتوغ مسند كما فده وكفى بالعبادة شغلا مشغولون إم هيوكم كمغا ألوكم فدي ألوكمغا مشغول الله سبحانه وتعالى هيغوتغا وكيلكو جنا مرهن مكرم فشافيا إنا قديرولون هيغوتغا إصلاح وجندان أشتفان أريهن أنهنو كدوغاس إنا هين هروي هيتا غافل كم ودفاواتي شكوا كوري ألوكم ممس شكوا كورنجي سوبكي ألوكم مغيتن حروفا واتي إم مدوان بيهن ألوكم مغتوغا نتيما
maruge waha algumen dakkani algumen hittaka asare nukure kavvalu waha dakkani ehitaka asare nukure barzo waha dakkani e hayata medu algumen vistumennek mahsharuge maidanu waha dakkani algumen hiwani khiyali waha kengen Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga hisaban hutti hunnanje maqamuga waha dakkani e algumen hitaka mabodu asare nukure khutba taka din nasihat taka irshad taka michi aduive ped me buran darusten amas kuikuran he awahake kom wahake dakka ngeye teden awahake nudakken to alaka wahiyen nan awun miken miyam duniye gulene duniye Allah lawa alkon kurashe maruwane kavvalugo onnane mahshar kurvene soruge anarake bod menu to wahake ekam suwala ki min ebbes etching ena hekamaga maga gendiyeto kakoto maruwana kan negeni එක මරුවානක එගුණ සෙමරන් එන තයාර නොවඤ්ඤා ඒ මස්සලේකි එහෙම ආවාහක එන්නු අලගොන් දන්නවාහක එකම ආකම කිකොබාත අලගොන් මගේ හිතා මේකම ගුලබන් නැති අලගොන් මේ එකම යකනි තන්තා තිබෙගෙන් මේ හගීගිත්තකමද විශ්නා ෆිකුර් නුකරණි අලගොන් මගේ ලොලුන් කරුණ නොහොරවනි අලගොන් නුවිස්නනි දුනියක හයාතකි දායිමි හයාතෙක්කම හීවා ගොත දුනියක අලගොන් ගුලනි ඉදවර ඔස්සුනි මතෙදෙන් ගුලනි algon meg amilla zimmatak ada nokore amidarinna firing zimmatak ada nokore membefa hakutek ada nokore wazifa ge zimma ada nokore den iruwara bossinya okay algon ekam kuriye den ragalu en gutta kulliye kamiya maruwe gendani ei insana maru annadaka engeni enno insana hayatuka hagige engeni enno hayatuka hagige enge miha hayatuka wagutuka beenun hegotuka hifan aishtufan ariyam miyuka asmi dannawani enage hi ghafil fawati ehindo ekamana vidalwani akthiri min dhikri al-maut tiba ginegina maruhan mukurashe erun tibage him madumoliwane den e ange meha marugamatin ginegina hada korum feshi adi efoga aishtufan ariha alun embri as aishtufan shukr ada kurevi enage hig harukan kendi hig mibawto kantataga asar korum feshi abudu salgon men e hig jehene tahir ko babwa em islam dinu ka ballawa hudda ebbes muamalate ei vyafarigi muamalate kombes adi kulivare bes islam dinu hudda kulivare kamugaves ebbes kulivare ghafilwegen gos allah haduma kuru ekkiba wa hisaban e hudde nowa insanu kura ebbes kamegga ghaflatu anna hisaba gos kenwana ena dimmatin hadannatu rabbumatin hadannatu namadugumatin hadannatu ena ada kuranje dini duniyai wajibtamatin hadannatala ebbes kuliwaren islam din hudde nukuran adi hudda kuliwaren vies e daraje danya eti hudde nuwa em abadu saguman tibenjeni mi kankam matin handamba darajaga e handan netun ekkiba wejjiya e sam fejin yoti ghafil kam teregus lobat izzeteri akhun nakhtum mara argument tayyaru mattaka eme muhimmu kamaki tawbawu ginegina en tawbawun e ginegina en faafa kurat abadus algomen kuffafatakan araganawi ganay mitibeni misalaka balmainga algon mitranga asmiri darusedden algon mitra raitun kurmachan hutti mehuri algonda beve emmidi tayyaruwege gami sistiri kokum fembarang bolugo funalanga sagon be e algon embe agani salas mitra annanje algon ladu ganna anadatto tibeful kurmachan as hutte mita fennora roje fe gami hil tibeful mona ba shehuri bolachi hawala gami estire nokore mere ena huri goy mi algon kala insanun tibeful onnaki adi algon ga algon adi me gehen tibeful vidalwani vidala tibeful wadannawani algon ga atebbes nudana algon mabal gelwes anengenwan algon ladu gane mita skutten mikara libaha kai em kuriyana algon me tayyarwek kuriyana tayyarwegen ekoma beenuwa gamiha achifagen sirikogen uriyakame koggen asmiri ei eladattak kobato algon menna kurindeve inzaren neti algon men koramundiya faafatoge sobun mudadaro faawa nafsaka ekon allah baddal kuranje hale abadu kurmatiyo fa mitibedi kulliyekan algon men gendeveni insane kurmachan hadive daifawa hedumen lagen ena annan laduganna iruga rabbu jalla jalalu subhanahu wa taala ga hadrata ena ga faafatoge so mudadaro faawa nafsaka gen huttenje halatu abadu takrar wegen mide medu algon men tawbanu tibba marwes kita kantatto algon men hori kita faafatu algon men hori kita viyanu da amalu algon men hori
hem abadus argument tiben jeni kuffawatakun tawbawagen komme wagutegga argument maruyas ekalang hadratan argument datur kuraruga argument tiben jeni fafatakun tahirwa emme gineginen tawbawan je nabiya sallallahu alaihi wasallam dua legmach sateka far tawba wadana sateka far adekleg faanaki kale faan kuffafata fussafa beker argument e tawbawu ma awlakum bodu tawba e mikeni konkamagatto kit qur'an ga allah subhanahu wa taala iten ayateke tawba gwa ka bayan kura foy adi e tawba e nasuh tawba ekam ga hedu manege ikhlas terikama yako azumuga alum balung e faafe ka ruju anwa azum kanda alagen hegotuga wa tawba ekam ga uma allah woni anga wafa e tawba wejjekam ga wanama allah e bameng faafata fuswa debba etantag dashum feng art hinga ga hunna suwargetekam allah subhanahu wa taala e bameng waddwa debwana kam anga wafoni tawba ge magono tin sharten me onani miha marak tayyaru mattaka emme muhimmu kamake abada abadu gineginan tawbaun ei abada abadu algon menge hedun daave kilawa en abada abadu algon menge nafsuta dani murdarum faafa ge so faafatakun ekkibawun emme furtama shartake tiba koromunda faafa tiba huttan ei faafa matiga demihore tawba nuwe e faafa huttan devana shartake e faafa korom ko mat tiba hitamako timmana kamaki alun emburi e faafa ruju anwa azum kandelo em faafa huttala faafa kurawne ti derave e faa hussewun edi alum balun e faafa embo ruju anwa azum kandelo ei tawbai ek kuram komme lazim namaden nonnane namadaka fogas tawba veidana wudu ko derekot namade kuffes miyaka tawba vedana ennames komme namade kurun ei sharten no maqsadaki tiba kula amalu tiba huttala ek macce derave den efada amale nukura kaytuga azum kandala egotuga ena kuriyaddiu komme fada kamen ena dimaves lasnu ko awahan ena tawbaun ei awahan kulliyega sena marweda abadus e visnumuga ena hunna ko vejjam ena visnane faafatam matin tawbawa miha visnane faafa nukurames aguna abadus danno awah ke lobo disitira hon nakhton algon mentere school dariwaron ಆದಿತ್ತದ್ದು ಅಳಗೊಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ದರಿವರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾರುಗ ಹುರಿಹಾ ಕುದನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಸ್ಸೊಂಡಿ ಹಮ ಹುದುಕುಲಾಗ ದೆನ್ ಹುದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೈಸ್ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಮಿಸಾಲಕನ್ ಮೆ ದಿಮಾನಿ ಬೆಹರ್ ಬೆಬದ ಎಕ್ಕುರ ಕುಲಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮ ಆಬಕೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬುನ ಫೆ ಮೆ ಹುದುಕುಲಾಗ ಹೊಂಡ ಚಾವು ಮನ್ ಕಿವೆ ಜಮಾನ ಯಾರಸ್ ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತ ಹುದುಕುಲಾಗ ಹೊಂಡ ಹುರಿಹಾ ಕುದನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹುದುಕುಲಾಗ ಹೊಂಡ ಹಮ ಸಾಫ್ ಕೊವರ ಹೋಮ ದೋ ಸಣ್ಣರು ಬ್ಯಾಕ್ ಕುದನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಾಯ ಹೊಂಡ ಅನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕುದನ್ ಹಮ ಹುದುಕೋ බුද දුවස් අන්ඩරුග බයික් කුදින් යුනිෆෝම් බදල් කුරන්ජේ දාවෙක් අනබ්බෑ කුද යුනිෆෝම් දෙන් දාවෙගෙන් කොම්මෙන් බදල් කුරා කන අගුමත් දෙනකු ගස්පොන්ජ ෆෙනස් වන්නම්බි ෆලෝ ෆුර් ගෙන් උට්ට සේන වන්නම්බි එන් කොම්මිතා කබදේ හුරියා තන ම ස්කූල් ගොසස් නුබලා එච්චන් හඩේ පොට සිෂින්නනි එහෙම එන නුබලා එන උලේ ගොතකෝ එනගේ හෙදු එන යුනිෆෝම් දාවේ දාර කම කුජා යුනිෆෝම් දාවේ ෆොන්නා අනෙත් දරිවරුන් බගුමතින් දනි දන්තා උගලම කුන්නු සුකෝලක් ගොස් ශීනම කුරි ගොණි ෆොලාල පිරෆුවෙන් එච්චෙන් හොරිතෝ ෆාරු ලග්ගත් කුරුම් බලා අග්ගණු ගෙච්චෙන් හොරිතෝ ෆාරු ලග්ගණ ගෙන්නු එන ඉන්නඩි එන දෙම ගොණිග එච්චෙන් දෙක බස්සයි නේ කියවගෙන ඒ යුනිෆෝම් දාලෙන්නු එහෙම අල්ගොන් මෙන් උලේ ගොතුම් අල්ගොන් මෙගේ නෆ්සු එබ මුඩදාරුවේ එකන් ගබූලු කුරා මීහා එන සමාලුවාන ඒ නෆ්සු මුඩදාරුන් රක්කා තිරිවේතෝ එහෙම නුබෑකන්තත්තකුන් දුර්වේ රක්කා තිරවෙගෙන් උලේ මීහාගේ නෆ්සු හුන්නානේ සාෆ්කො තිමා උලේ ගොතකුන් තිමා බලා එච්චකුන් තිමා අඩුවා එච්චකුන් තිමා හිෆා එච්චකුන් තිමා හිඟාෆදා තාකුන් තිමා කුර අමලකුන් තිමාගේ නෆ්ස මුඩදාරුකම නාන්නානකමක ෆර්වාලෙන් නෙම් මීහා හුන්නානේ වරන් හඩේ මුඩදාරුකො හම හෙදුන් හොන්නොර මා හඩේ කොයනගේ නෆ්සු හුන්නානේ හම අබදුස් ඒ නුබෑකන්තත්තකුන් රක්කා තිරවෙගෙන් කොම්මෙ දුහෙග්ගා කොම් වගුතෙග්ගාස් මරුවේ දානකම بلا ولنجين نبي صلى الله عليه وسلم فرض نماذا هشم بنا في كلك فان قربا دعاء مي دعاء الاستفتاح قلت وجهت كيني وجهت نونا ستبار دعاتك سنتك وارد اسوي كده فان اذا دعاء مي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب
kiriya kuda lafen ines echek filwalu mattaka masay kurena hudu feram em hudu feram saaf kure fadain meelage faafatu ko meelage nafsu do tahir ko debande den ekade fan dannawani اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد هدا بدكس كلا ميلا كفتا ففافت کو ميلا دو طاهر کو دباندے فناي سنو اي گنڈ فنو اي ام کو ميا طاهر وان بينو کرا فنو کو باوت اين فنو کے کی مرحلات میں دو صاف کو دباندے ہم ابدوس algon men tibenjeni faafataka duruga faafukura mihunna duruga faafukure maqamtaka duruga abada abadu tawbawegen duniyega haya wait kuranya komme wagutekka maru as baddalu yes komme ta kutta maru as baddalu yes ena huri marat tayyaru Allah subhanahu wa ta'ala hadrata ena daane he gotuga da turko adi ena ga wakiumaki duniyega ena wakiumaki ena libe rahatekam gawa lobati zetri akhuna ukhtum marat tayyaru muterega himene kamenge Allah subhanahu wa ta'ala enge wegata duniyega haya wait kurma fawga ekalaange ameduga hekon hi kurmas agumana merene de halate en halate ki sihha salamatu hun hal anen halate ki miha marang hushelo miha madu tammati ga oshoti ma den hisam firigen enen eba hiwa kala yaqina gatan eba enge timanda den nagalunu wanek e hisabum fishigen den ena Allah rahmatak kura ummidu kol bodu kuranje ekalaange mi alaya ameduga heko kantak kurabwane kamak enage himmatcha gennanje ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga alaya baddal kurabani ekalaanga ameduga ala hikura gotek matchak ei maruge sakaratan ena diamaden enake ituru kamennu kurwen den oti Allah rahmatun ene limunech embima e wagutuga Allah rahmatan ene edi eilaanga azabun ena rakkatriwan edekam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ene ede kanta ene fayko debane adi ena e biruganna kantatakun Allah subhanahu wa ta'ala ena rakkatriko debban kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hikurafoni innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu hum kashurum timman geberes kalange Allah ebune thumma istaqamu de egotuga sabute mihum tatanazzalu alayhim al malaikatu ibamihim marwa wagutuga malaikat bekalunge fawju tafaba wada gandawane alla takhafu bekalun vidalwane tibamihim birunu gannash wala tahzanu adhitamanu kurash wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun تبعمن وذكر بسورج غفاركم وخبر هد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تممني دنيا حياتك بس أدي خلوا حياتك تبعمن كورني مو ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم سورج توقع تبعمن نفسه كما كان أدي إمها نيومتك اللفافوي ولكم فيها ما تدعون أدي نيومتك الدفما تبعمن أدي دنبي إمها نيومتك سورج الله لفافوي نزلا من غفور رحيم اي گنگن فاف السوا اوغاونت کلگی مہمانداری نوبت عزت ری اخنا وقتم اے کامیاب ہود مٹکا عزت شرف ہود مٹکا algon men gadala mase kurambe efed kaamiyab liwijjikam gawanama duniyege hayatun algon men emme lobba mehunna wakyumun daruga ukhrabi hayatun algon men istiqbal qurani materegamba heo niyumata ekuga algon men maruge tammaccenga soshotima algon men varshagen tibe emmen algon men nadime balamundani maayoswi nazarko algon men daring algon men balahattan tibene algon men ekwaring algon men balahattan tibene dadi midake du helifere olum miha algon men ki emihun lomatin fennani maayuska ehuriha kam dokof algon men danjene daring kankama ena kambodwane kuda dariye korjam kuda angen kujja korjam en kujja koridana gone aka ena kambodwane miedu algon men mita tibbas kommeta ku tibbas algon men daring kanta algon banawum midani duniye wakiwegen daduga ehuriha kambodoma ekuga ehuriha maayuskama ka ekuga duniye lomaralan jehene karigati mihun ruinnun ebbeskame tibaye kon nudevene kiteme baawr laskarutake huttas en ebbesichukum faada en qur'ana duniyege hayatuga kufur hewmanakum menoi Allah subhanahu wa ta'ala tiba hegotuga hayabete kuffa wanama tiba yafogo tibaga darifasko kankam balhattawane hennamas tiba darifaskola meduga ghafil wa ebamehun nuba tarbiyete difa ojjikum gwanama tiba yafogaves emihonna ekamaga nuba kama kurmetlan jidan nuba izzatri akhunna akhtu anek gotaki duniyege hayatuga munafiq ekkamuga nuni kafir ekkamuga duniyege haya ghafil kama ghaflatuga heda kuffa miha ena marwa wagutuga malakul maut azabuge malaikatun nay narakaga nubastuwa takiccha kafnaga wadaga bidalwane e allah ga aduve ekalaga azaba diumattaka nikunnash
lobedi izzeteri akhonna akhtum duniyega jabbaruwe mistakunga mudala mistakunga hatta gellundi duniyega mistakunga mujtama utan namanko duniyega fasada ko fahish amal tan hinga hala kuran ulun mihun timawar mihen nete hita duniyega jabbaru ulun mihun eduga madumoliwane eduga nikmetiwane Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan ikalaga hadratan hushede uqubataka dinnun ebbes gotek ifurana kurmatiga edu nuwane miedu duniyega emihunge himayata wakilun tibene emihunge himayataka jamaataka jamiyata tibene emihunge himayata dawlataka ibarata tibene ennames eduha ko emihunge himayatuga wahaga dakkane dawlate jamaate jamiya nonnane Allah taala ga hadrata ekanima ekani ena kuri nubakama kay ko datur kuran jehene malakul maut azabuga malaikatunaga badagen e furana kafaganakun karifacci dama nerefada gotaka vida naraka kafuna laven nubawastuwa takitilagen udan e furana ufullawane uduge ebbes dorkole e furana ettaka nuhulwene udtawge malaikatunge furana launa levenge di dua kurwane misaban hadis kurwa kiwa vidalwe innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين معني تمرسكلانغ آية دوكون آية كبودا بميهم لا تفتح لهم أبواب السماء إبامهن أولوك دوركولة نهلوين ولا يدخلون الجنة دبامهن سورك نونان حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل التنوه فقام ودف مدان وكذلك نجزي المجرمين تمرسكلانغ مجرمون أن يابرن الجزاء دبن يفدان efoge furana kavvala raddu korave e furana sijjinu ga live narkon terigu furana livvetam kavvalu ge ene suwalu kore ma rabbuka timaga dinaki kobato waman nabiyuka ma rabbuka timaga rabbaki kobato wama dinuka timaki kon dinege mihetto atibaga ta fono nabiyaki kaakto hinduga e furana bunane ha la adri timanne kannege bay riwayat to gaswe nabiya sallallahu alaihi wasallam ene dekkene dakkawa suwalu kurene mi bekala kamudu tibaga aqida ki kobato ene bunana sami'tu an-nas shay'an faqultu mistama qala an-nas la adri tibanne kannege mistakum bune chebudegen tibannes uluniye lobeti izzeteri akhonna akhtum edus algon men komme insana kas badal qur'ane oti degote timmana gotenne timmana tanenne oti detam suwaruge naraka meduterege tanen ekmo gobegen tiba buna komme bahegge sumpakan ege natija tiba baddalu qur'anakan qabul qura mujtama wegen hituriya wahage dakkagen algon men qabul ko genwane e wahage natija tiba baddalu qura nujeneke ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid miha lafdun ebbes kalime noe ege maccan Allah subhanahu wa ta'ala nuliwa ebbeschi algon menge midakka wahage tangei liumattaka kardasei algon men ganda echendama algon waram madu waha dakkan kiha wareto adi kobato kommedu algon men kula amala algon men dekki wahaka defa faffutta udangu fulumuga kuriga algon men nange hosede na algon kitaketto en kadalan man tiwa kanda kochito kanane liu huriha achin Allah tan ufuleni mistakun haggoto gotuga algon men kuri namadu algon men ki jikur huriha achin denjeni algon men emme nurhe farattak ehm wima e marat tayyarumaki mistakun hagguta tiba ada kurum emistam kiba maaf kurum mihaga nabiya sallallahu alaihi wasallam ekadek faan dunie do kurum bagutu as karmen de hindu hadis kore timan kadek faanu ebbes mihega jaha duha ko seke wan mihega anujessa hadis korbe timan kadek faanu hashikolum badalen hippam beenum fuliya mihiri timan kadek faanu ga hashikole jahash dunie timan kevan vakyum ke kuriga badurhon kuramaga maidanu ekayfan safta tartib kuran daniku sahabi bekalegge tankola kuriyan nikmodang huri bekalegge banfuluge ekayfan oshikolun kotta hadis kore sidawar ena burani Allah rasul atibane tadwaj timan badali fam ben qisas hanguramaga maidan qaidumi yedo algomen hanguramaga maidan qaid kare bunebiya ena hatorodon gudan onje kafir lashkara badr Allah rasul sallallahu alaihi wasallam islam jihad wagutu ekefanu bandful dakka skure jahash hanguramaga madam qisasu me ekefanu ge hashikol dekkevi beenum fule noe qiyamet do ebbesmi kas ekefanu arihuga ebbe shakwa ekorak endu shawat kya bekale ko nabi asam bandful ga boste hadis kure konkamen eti ekefanu beenum fule komme qisas sifa kanu ekefanu beenu fursat kommesi vidalwani madam moti fendashe
faharagga me timange hayatu ge emme fahuwagut kamuga vedane shahid wegen dam wagutkari fongeruga timanda beenum wani mi duniyen timanne agulunu emme fahuwechki kadeg fan hashikol kamuga wash sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an ekayfan shahid wada tengura emme ekayfan dekkiwe namuna badali pewmattak ekleg fanaki amingine bekale nabiya sallallahu alaihi wasallam barabaran aming haggota duwahun duwa bassawa e duwahigga hunnawanje amikamele gariuga hunno mungos ekleg fanuga alas kamful boduwen ekleg fana amille fula wada nuganne hinduga bay riwayatu ga asave atulafi kogge ekleg fana amebe kamalun gege ufulun kam onnanje duoga onnande wagutuga ekeki bebe kamalun gege ekleg fana amille wada nugatuniwa mis miunge higa se ekleg fana gende unukam efau ekan ekleg fana ka taklifa ka wegen huriya aminna ekleg fana isnen edi wadagen ekamalun isna devvafiam aistufan kotrikol ekleg fana onnawa isna huriya amin devvima ekleg fana aistufan kotrikol go onnavi beenum fulannun eves miheko ekleg fana terega qiyamat duha se bes masser jessa adi mi huriya kame ekleg fana duniyavi hama alwa huriya kam hama kurwa den Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga dua kurne hadda bodukar skala koy miti man kaleg fana insane ghasiyatun furiham kore minbaremi hama kore adlu warikan onna qaim kore minbaremi iba ilaha milkuwegemba mi alaya milkuwege nuwa kamaka mi alaya azabu no devande e kojito e hituge lobi kommes mi heka lebene e insana milku achenu ekegge deamin tingamin tibenna egitere ekegga dege lobo idanena elobaki tafat kame kom beru fushun kura muamala ngena tafat ko ge nuwan ekam hibwa kibiyeka lemu e ene milku achu nun hemwegen evarum bes ekadeg fan if beru fushun huriha kam furiyam kurwa fes dembes mitafat otima sekay fan dannoni mi alaya milku ge nuwa iba ilaha milku ge ba kam kam mi alaya azab no devande e hitaki ekadeg fanas milku achu e insanu hagotaka ekadeg fan tayyar wadaga fa minbar me hadis korabi qiyamet do awmuge kuriga ebbes miyako anaka denje dinar dirham en onna mecha ada kurash eduha kun dinar kun dirham kun num badal devene medu dinar gojje dinar digem fudene edu dinar nu hingane edu hingane mu heyo amaru badalu ga denje ni rufiya fasa ennun edu hinga muamala take heyo amaru nuba amal ekon nuba amal naga heyo amaru denje em edu sawmu kuriga rakka teriwash em lobet izzatri akhunna ukhtum e haya algumna badru qur'ane e tayyarumaki tawbawe mistakun haggota ada kon hegotuga algon men duniyega haya bet kurun imam shafi rahimahullah salih taqwa wa din verin haya bet kufawani midenne gotuga ekleg faanu gata marwa hinduga ekleg faanuge emme is dariwarun kamugawa al-imam al-muzani rahimahullah vidalwani timan kaleg faanu al-imam shafi rahimahullah gariha vedewada gatime ekleg faanu hayatuge emme fahwagut muzani ke shafi ge emme khas dariwar eruga emme khas dariwar ke imam awhari imam miha ge maqamuga ishinnawa dariwar imam shafi rahimahullah fawge kayfanu enne maqamuga ekayfanu fidawlate kiwada ishin wadagat imam muzani rahimahullah vidalwani imam shafi timman sual kurimwe كيف أصبحت يا أبا عبد الله ميدو كيفانو حالو كينتو هندو كيفانو vidalwani أصبحت من الدنيا راحلا ميد هندو ميكوري دنيا وكيوا ميه غوتوغي ولإخواني مفارقا دنيا حياة ميلاغ أخنا وكيوا فراتي غوتوغي وبكأس المنية شاربا أدي مرغي رهدك ميه غوتوغي وعلى الله واردا الله سبحانه وتعالى بدل قرا ميه غوتوغي ولا أدري تمنيك النينغي ولا أدري نفسي تصير إلى الجنة فأهنيها تمنغ نفس سورغ داتي سورغ نفس تمنى تهنيا كيم بكم أم إلى النار فأعزيها أدي نفس نركين هنغادانتي نفس تمنى تعزيا كيم بكم النينغ ثم بكى افو ديك فانو كيرت كربي الإمام الشافعي رحمه الله يكليك فان دين التكا إها متوري قرباني وداغم فس دنيا دوكري وقتك كمبودو وداغن نوني
Allah subhanahu wa ta'ala hadratun kankan huri gihinek engi wada nugannawati nobati izzati ahun hegotuga adurikamak verikam kore bebekalum Harun Rashid maro ya wagutuga ekale faanuga qabru konuma amur kurabi adi e qabru gata kendiyuma amur kurabi kabbalu gata kabbalu ena badafa rom fish mi marwegen e kabbaluga ahar men onnan jene kabbalu me algon men marwegen mihun goyan gaburustane gossa algon men tivene ekeki waagadak komes vifari gwa komes masrikam ko dandwari gwa komes wazifa gwa walakonna me walakonna wallaham walden algon kanne ke maadamai walu algon men onnan jene ko ba to faadai tiba meru mihunga gaburustane gosmi first diyawaraka minute emme bodam mihage nimun hadan kodde tanaki miha marwegen algumen konuga ena ufalanda maqam evagutu salgumen marumati handane den konga marwandan kora madama tibage fassalane e kaburstanuga tiba mada onnan jeen ena walada algumen algumen hitangarani adi algumen nag mi wagutu ebot tiba hon adoswan kum zuam kujju kaburstane gos male kaburstane gos miheku waladan gos enabuni timammen waru adi ennoe jaga fuluwana henne yani hitare timanno en adi tosse bote waake tana ja ene maadwa nokka me neta wallon jen me enege vishtun kore di harma anna kanu jemita me misaru galgulum bitu benema e maruwege miha walulanda wagutuga wes algomenge vishtu men nore e kabwaluga onnan jene kam ehinduga Harun Rashid kirit kurabi ehinduga vidalu wani ekam evves mihegge nankandala meveni miheke swargontuvereke ehen algon men bunun e huddaka menno algon men aqida ki heyogotuga duniyega haya vetuko fa mihe nawa algon men ummid bodi Allah ena rahmel labwana kawa ehen names Allah ena azab nudevwana meke nudevwana ke hem bunege noane adi nubagotuga haya vetuko fa wanama eneki muslimekkam gawe muslimekotuga marwajja algon men na bodi azabuge kolo ehen names Allah rahmatun algon men ena mayus nukura Allah subhanahu wa ta'ala eklang aluton kankam balla odige bani algon men na gulefe kamenno aluto kumacha hukum kurmaki eklang halda datur kurima eklang e halata balla odige man nobadi zetri akhunna akhtum hembima duniya hayatuga heyo muamalat algon men ko duniya hayatuga algon washan dirole faratu haggote hegotu ada kogge
alok men diriolum battam kuranjeni taqwa warikam ei salamek koddene magaki kitu qur'anu ga taqwa warikam emme bodag ishara kurafa es suratu talaq talaq surata ga noti warige wahak suala ki kivegan to warige muamalat taka warige halatto ga wahaka bayan kurafa suratek ga taqwa ga wahaka ha wara asauti miha ge taqwa re kembode ngeni ena emme gaatu gole miha firihine ge taqwa re kembode ngeni ena ga ammiha taqwa re kembode ngeni enege firi miha taqwa re miha emme gaatu eki halat taka dimawa miha hekom muamala qur'an ei geterege diriolumaki befar ruliyade befar hingamajje ufawe kambodwe has insanaka duniya kurimatiwa huriha undogole kurimatiwa tane gek em huriha halatega taqwa mago khiyar qur'an miha ei taqwa wari gen nikma warri che fembara lag mar smart mihi gotene hordane kamak sualaki enage ge ga hulurenna ena muamala qur'ani kinetto enage hagigati enage batana engeni ene me gaatu gole miha ehme me taqwa ei ge terege zati diriluma golun hurikame algon mena gulifa huriya farat algon ambing algon ge daring firing huriya farat ka ko taqwa wari muamalat koranya ei taqwa wari e huriya halate ga hewge khiyar qur'an me berendik mo nuba koren nole ehma ein komme halate ga ene je midenne haggu tarakkat dikko ngole algon ge darus nimmalani qiyamat doga mahsharoga maidanoga mistakun hisabak koranje intizar maruge aqida ge terega akhirat do imam ge terega almag imam ba aqida mistakun mahsharat tedo adwas fansas has ahar mistaku hisaba intizar koranje algon meg duniya ge mizanum fansas has ahar allah ge hadratuga edwas ei iru melaka ga kurabi bay mihun emihun gang hore daluga ebamihun ge kokula hamen anabbe kudahula hamen anabbe koda hamen anabbe ge ebamihun gang hore daluga ebamihun garaqwan edwoga allah subhanahu wa taala arshige hiyawa kan debba fi mihe kan noni hiyawa hikam non nane hiyawa hikan libene habbay ge wah ka agulo mashhur hadise ga aduhan egitere ekaku ei allah alkon kurum ga bodu izwane emege him miskitu ga elifa miha fahish kamakan mihe go dawad de hindu ga timang allah bergona ebone ekom manavi miha allah hattaka guli allah hattaka waki miha ekani tenek ga inde allah handumako lolon karuna ya miha engatum kula sadaka anengata besnegeha sidun sadaka kurmiha emme furdam hadis kuri adlu wari wari mi hatta sedu arshige hiyawa kan libene miho duniyege medu bodeti mubaratawga wanaho duma tashi ufulala aruga algon men ufulum folifa tibeni daganu tatteggenes gega bahatta venagos kavvala gorani enkura faida ennove e tashi kantat rahaggenes party baba kekufala facebook jaha huriha kame kuri huriha che bahatta vena die eneka mihar nege tatte hurikames yam mahshar go maidanuga adam alayhis salam fajin go semme fawge insana edande emmen hadir kurababa meveni mihege dari meveni zuwana kamyab vejje iranu kure do sei kamyab efoga dua kos de nakamyab nonnan allah ga arshige hiyawa ikam ge na wadwane ge mane ko bato enege matim fenna furala ki allah ga arshe ege matik allah odige bani ei khas samiyo edoga khasakon edu khasa kureveni kivegen to medu duniyege mistakun nidafa tibba miskitakan ai khas samiyo mihun tibi nidafa bangi goima ai emihun emme edu hoga allah subhanahu wa taala mi mujtamaw tere mistakum furenigen hekom go magutakan afadain kiya mahshar go maidanu gas emihun furenigen allah hekom go hiyawa hekom waddawan e hodumattaka gadala mase kurambe mahshar go maidanu ga mistakum fansas sahar go hisab afhoga den insana kurmatlan je maqamaki emme nurakatri maqam allah subhanahu wa taala ga hadrat fardakum hadir kurabi ekalange emistakum miha ka wakiwakin suwaru kuraba dos lobat izzati akhun lobat izzati ukhtun allah subhanahu wa taala kum insanu ko wahga dakkan jehene ekalange rabb jalla jalaluhu subhanahu wa taala detere tarjumane nuhunnane kit nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadis kurabi la tazulu qadama abdin يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قيامة دوميها فاهرتن كهانو لوينه hataro kama kamad sual nukurevenis an umrihi fi mafnah ena gumur fana kuri gotakamed wa an shababihi fi mablagh ena zwan dawr heda kuri gotakamed wa an malihi ena mudalamed min ayna iktasabahu emuda hodi kon gotakunto wa fi man anfaqahu emuda kharad kuray kon kameggato wa an ilmihi ena ilmamed ماذا عمل به علما ena kuray kon amaleto
lobe izzati akhon nakhto sattan satta islami mujtama'ega ama vettega dualaku fasfar bangi ga udive tanegga muslim bappeka muslim ammege ammacchen alum ufan kurwa bod kurwima algun men haya bekar kufa dunya ge lazzata arama jaha mansiba qam ga ghafil ko kam ga diri ulaba e haya beeti kuri gotamedu e niumettakamedu allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala tiba kolabbatta ilahu ga adlu darbaru ga tiba aswalu kurwadu e swala tiba deni kon jawabetto algun men ge moonu edu hunnani kinetto mi algun men bedu ufadanje suwane lobe zuwano zuwan kam ga bara josha foriga rabbi rasulek ude bude fote baawale bikame ebbes kame nudane dandataka wartaka jalatakuga muli hayab veti kufa qiyamat do mahshar go maadanuga allah subhanahu wa ta'ala hadratuga zuwana kolbata e zuwan kam ga dawr hedu kuri gota meduga rabb jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala suwar kurabadu e zuwan kam ga dawra meduga zuwana ga suwa jawaba ki kobato untak toluni miskitan huri tiba kobato namada goy tiba kobato dinu kankam goy tiba kobato ena nufene ena nune algon men haya gulenjeni waluge ennu jaluge ennu aba dandatakuge ennu gulenjeni kiyokon komga wakutu heda korenje mudala fasa mihun tanawaskan hodani emme awaham miha tanawaskan hodani mastuwa chivikka maaw haro ragbodech dosko ko agma adwe mitem million rupiyak mastuwa chatlagem agma hitarani diche truck malagenta gende venis kೀರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ದಕ್ಕೋತಾಳೆ ಫಂಡ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ದೌಲತ್ತು ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಫಾಯದಾ ಬಾತ್ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಗ್ಬೋಡು ಅಂದತ್ತು ಕೊಂತಾಕತ್ತು ಫಾಸ ಆಳನಿ ಸಿದ್ಧಸಿರುಂ ವಗವಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕುರೈದಾನ್ ಮುಜ್ತಮೆಂ ಹಲಾ ಕುರೈದಾನ್ ಒಬೆ ಇಜ್ಜತಿ ಅಖೊನ್ ಅಖ್ತುಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಗ್ ಮುಜ್ತಮ ತೆರೆಗ ಎವಿಕ್ಕಂ ಅನ್ನನಿ ಕಿ ಕಾಫರುನೆ ನೋ algon men kulage algon men nastuge algon men deenuge algon men fekkewa algon men mihunga salom ge darin ala kurani bonege nuwana timanna ge zaati kameke nu ummaten ge hala kurani gawmen ge hala kurani millaten ge hala kurani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummide ekleg faanunge fahuga ekleg faana fahu imam wa ekleg faanunge akhun islam din for ko mottaka ekleg faanu ge jana e maalun qurba wada qurban wada ge for kodden islami ummen hala kurani e ummen agumanna me genestin mottaka assaw bekalun qurban wada ge ummen ene hala kurani ei dehajinna dandelai bodta qurfanu ummen ene hala kurani tima gamillaka men non zaatikam tiba ya qiyamat do sual kuren hame kene mudalu masayno hala kuri umme ko bato algon men zuwan jiru hala ko awgon diya ngate faru jalutaga diya riheba algon diya lobe distira akhon nakhutun mi qawmude ke lobwa miyako mi ummadde ke lobwa miyako dolun karuna alane muskuline no ngatibi no kari zuwano ge tanda ngatibi kiwa gan timiyo ngatibi nukiwa tibi kudine no algon men kiwa din dariwaru agumana dimai jalutaku mastuachi masarak degree hadaatu kudi kom bayto coachitto mi ekkurani kom faada baanito kom izzataka kon razatto mi hodani huriya chibbattava tibage mudalai e mudaluga sobun ummatak kuri huriya gellumaga zimma rabbu jalla jalalu subhanahu wa taala hadratuga ufulan jene e huriya daringe mange badu dua tiba ufulan jene e huriya darinna e mihunge daringe badu dua tiba ufulan jene maruma fogas e halaka tiba kurmatlan jene hemvima miedu algon men bunage nowane timanna hameke meenakame kuriye meene henne nu tanawaskan hodidane haram halal nubala muda hodidane allah suwal kurwane kommecheka fila kankan kuroidan kam allah ge belloma kun nubilene huriya kame senge algon menna huriya kame dane algon men nege chenno ekam qiyamat tu naswana namaz kurenge to e qur'an kiyenge to e tiba hisab jahenge to e qiyamat duhane namaz kurinto qur'an kiyevinto zikru kurinto marenge qur'an kiyom bas qur'an ke hukum faida todi masege namaz kol marenge chenno nan marenge kiya warkat erun suwalak marenge goche makuri kon amaletto suwal ei suwal emal nukurnya enge bunu makun qur'an faida ne engum bodu babae kan ene wane enge miha nukurma goswan enge miha nukurma ba ya lobe tizitri akhunna tun algomnege mujtama terega mibad viyanuda kankam fatura tanwaskama muda hodage duniyega
ule mase kura faratan eba ule e faratan Allah ge belle mun nufilene ekalaage hippe mun salamaten nuwane tibaage darifaskol tiba ehem mihunge daritn halaw kure ummid nukuradi tibaage haya bajjori wane faregga wes algon men terega efede beflok inde waha ke no miderne hennemes algonuge josh fori ay algodak bikamuge huri nurakka tere kengeti ekamuge huri fora furi hisabe ngeti algon kiwadin dariwarum bodit ila enden e gondagu nu fora dawlatuge baytu algon men kiyewi algon 18 aspe musara degree level of PhD hadaros mastu achi beru kura kujjaga tiriyega salesa zurfiya dawlatu khaldu kore komme ma hama ekani center adi kobato tawgi gu idarat kobato ehem masik muli dawlen hutti fami onna jemi kawattak ebbeku fasa hodani darin halakode mujtamen halakode hembima mi maruwane suwalu kurvene hisabellevene duhen eboy e imam wa mujtamege dirigulun hunnan je gotennu algomennake ebbane fabai algonuge nafsan ede hewkon anet dariyan edin jehene miha iman nuwane tibaga nafsan ede hewkon aneka nedenis algonuge dariyeke fat kame ba algon neden kame goto aneka dariyeke fat kame jege digen nuwane mudala fasa ge tanawaskan ei algon men ebbes halegga ibaatuge wiyanda kantataga da kame kamga hadage nuwane lobe dizitri akhunna akhtun algonuge waha kon nimmalani timma izitri akhunna akhtuna midarus adesso mattaka wadagen debbiti shukr dannu Allah subhanahu wa ta'ala ala minnaki ginagina marhaduma kura duniyage hayata meduga hegotuga bisna fikuruko e hayatuga beenon hegotuga hiba adi hew nasihataka irshatan adehuma lob kura abekkam galabash adi mifada hew kantataka waagiveriwa mujtama ekkamga me rashuga ahulweri labash ungu faraki Allah subhanahu wa ta'ala futai nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatai dini kankam lob kura sulhweri ama mujtama ekkamga Allah subhanahu dimbar ko debash mirashaki rodi baraka ohe rashikam galabash mirashuge verinda mirashuge emmeha faratteki Allah subhanahu wa ta'ala birwetwa dimberi hewla fa salih bekkam galabashi